Igicamunsi kiza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana twano ku Ishami TV turi ku wa 4 tariki 19 kwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2026 tugiye kubagezaho amakuru yacu kuri igicamunsi tubabwira ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikanye kubahiriza bifatika amasezerano ya Washington. Kuba baganiriye bakumvikana bifatika ku masezerano ya Washington byabereye he, bimeze gute? Twababwira ariko turaje tubabwire nanone tubivuye muzingo makuru yacu kuri igicamunsi. Nyuma y'ayo masezerano bumvikanye kubijyanye no kubahiriza agahenge, reka turababwira ko iby'u Rwanda rwumvikanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kongera guhurira i Washington. Nabyo turababwira nyuma yuko bumvikanye by'agahenge bishyashya, none ibyo bumvikanye byihariye nabyo turababwira mu makuru yacu yakakanya. Turababwira ko ihohoterwa rikorerwa abaturage i Kinshasa rikomeje guteza impagarara n'ibiki byabaye i Kinshasa nyuma yuko bamaze igihe bigaragambya badashaka Kisekedi bavuga ibintu byinshi, ariko none ihohoterwa rikorerwa abaturage nabyo turaje turababwira mu makuru yacu yakakanya kuri igicamunsi. Turaza kubabwira ko banki y'isi yafatiye ibihano PWC n'amashami yayo mu Rwanda na Kenya. Ni ibiki iyi banki byagenze gute? Banki y'isi kuba yafatiye ibihano iri shami riba mu Rwanda na Kenya byagenze gute? Turaje babwira amakuru yacu yakakanya. Nanone nyuma yo kubabwira aya makuru ajyanye n'ibihano banki y'isi yafatiye Kenya n'u Rwanda, turababwira ko Vice President wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeguye. Kukiyeguye habaye iki kugira ngo Vice President wa Sena yo muri Kongo Kinshasa yegure? Byagenze gute? Nabyo turababwira mu makuru yacu nkuko bimeze rwose cyane. Turababwira ibijyanye nuko ibihugu by'Abarabu byasohoye itangazo bihuriyeho byamagana ibitero nkana bya Iran. No kuvuga ngo ibi ni ibiki kuba byahuriye hamwe ibihugu by'Abarabu bivuga iki cyangwa se bashaka kuvuga iki muri gahunda yo kwamagana ibitero? Muri ibyo bitero nanone nyuma yaho turababwira ko Pentagon yasabye izindi miliyari amagana z'amadolari yo gushyira mu ntambara. Ni ibiki byatumye Pentagon ministeri yo muri USA Leta z'Ubumwe za Amerika kuba yasabye izindi miliyari? Bimeze gute? Bishobora kuba bitoroshye muri budget yabyo mu ntambara bahanganyemo na Iran, Amerika ifatanyije na Israel. Turaje tubabwira amakuru yacu yakakanya kuri igicamunsi. Murakoze cyane aya makuru mwateguriye kandi mwekwegezwaho nanjye Clement Bagemahe. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona visa yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekereza. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho nuko igiciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera kubirenza inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Ikaze ku makuru yacu mu buryo burambuye nkuko nemaze kubabwira mu kanya mu ngingo zigize aya makuru. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikanye gufata ingamba zifatika mu kubahiriza amasezerano y'amahoro basinyiye i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Tariki ya 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika. Yibandaga ku gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho.
Tariki ya 4 Ukuboza 2025 ibi bihugu byombi byashimangiye aya masezerano byongeraho ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu bwibanda ku bucuruzi, bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kubaka ibikorwa remezo. Amasezerano ya Washington asaba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gusenya FDLR ariko ntiyabyubahirije. U Rwanda rwagaragaje ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe uyu mutwe n'abafatanyabikorwa bawo bashaka kuruhungabanya bari hafi y'umupaka. U Rwanda rwagaragarije Amerika ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guha FDLR ubufasha yinjiza mu gisirikare cyayo no mu mitwe ya wazalendo kugira ngo byifatanye kurwanya ihuriro AFC 23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe umwuka wari ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, tariki ya 17 kugeza 18 Werurwe abahagarariye u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bahuriye i Washington, birumvikana ejo bundi nejo hashize, bemeranya gufata ingamba zifatika mu kubahiriza amasezerano y'amahoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byumvikanye ku ngamba zitandukanye zo guhosha umwuka mubi, zirimo izirebana no kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa buri ruhande nk'uko amasezerano y'amahoro abiteganya. Iyi minisiteri yashimangiye ko izindi ngamba zigomba kubahirizwa zirimo gusenya FDLR mu buryo bufatika, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi mu byiciro n'igihe cyateganyijwe, abasivili bose bakarindwa. Amerika ihamya ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashimangiye ko bishaka kugera ku mahoro n'iterambere birambye hagati yabyo no mu karere muri rusange hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Ibi bivuze iki kuva igihe cyose basinye aya masezerano kuba bongeye kuvuga ngo bagiye kubariza bushyashya no kongera mu buryo bufatika, aho u Rwanda rugaragaza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo itigeze yubahiriza, ndetse na Kongo igakomeza gushinja u Rwanda ngo ifasha AFC 23. Ibi bikaba byongeye gusubirwamo. Rwose ni ibintu dutegereje twese, namwe mubitegereze. Ariko noneho nyuma yo kuganira no kubahiriza ko bagiye kubikora mu buryo bufatika, ese u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo yumvikanye iki nyuma yo kongera guhurira i Washington? Twababwiye ariko reka tubirambure. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri tariki ya 17 Werurwe no kuwa gatatu tariki ya 18 Werurwe nibwo intumwa z'ibihugu byombi zahuye. Babwiye ko ari ejo bundi nejo hashize bahuriye i Washington DC. Itangazo rihuriweho ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro n'uburumbuke. Iryo tangazo risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu n'imbibi zabyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe yasenye umutwe wa FDLR ndetse no kurinda abasivili. Itangazo rikomeza rivuga ko Kongo Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye n'uburumbuke mu karere. Kuwa 27 Kamena 2025 nibwo ibihugu byombi byasinyanye amasezerano ya Washington mbere yo kwemezwa n'abaperezida babyo tariki 4 Ukuboza 2025. Kigali na Kinshasa
byongeye guhurira i Washington mu gihe Amerika iheruka gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje, ndetse no kuba ngo rukomeje guha ubufasha umutwe wa AFC M23. U Rwanda rwamaganye ibi bihano by'uruhande rumwe. Ibi byarabaye mu bihano byahawe bamwe mu bayobozi b'ingabo bihereye ku mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, ndetse n'abandi bagaba b'ingabo mu buryo butandukanye bagera kuri 4. Ibi byarabaye, ariko noneho bakaba bongeye guhurira Washington nyuma y'ibihano byahawe bamwe mu bayobozi bakuriye u Rwanda ndetse na ingabo z'u Rwanda ndetse na RDF. Munyemerere tujye muri Kongo Kinshasa. Ihohoterwa rikorerwa abaturage i Kinshasa rikomeje guteza impagarara. Ibi ni ibiki i Kinshasa? Mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa hongeye kuvugwa inkuru iteye impungenge y'ihohoterwa rikorerwa abaturage n'abagomba kubarinda. Ibintu bikomeje kukaza umwuka mubi hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Iyi nkuru ishingiye ku mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uko umumotari umwe mu bakora imirimo iciriritse ibafasha kubona batunga buri munsi yafashwe n'abapolisi mu masaha y'ijoro ahagana saa 3 z'ijoro tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Nk'uko aya mashusho agaragaza, uwo mumotari yarahagaritswe atotezwa mu buryo bukabije mbere yo kunyagwa amafaranga yose yari afite. Amashusho akabije kurushaho yagiye agaragara nuko abo bapolisi bivugwa ko bagabanye ayo mafaranga hagati yabo mbere y'uwo bayanyaze, nkaho ibabaro ye nta gaciro yari ifite. Ibi byateje uburakari bukomeye mu baturage benshi, babifata nk'ikimenyetso cy'uko ihohoterwa rishingiye ku bubasha rikomeje gufata intera. Ibi byabaye byongeye gutuma hibazwa uruhande rw'abashinzwe kurinda umutekano. Abaturage benshi bibaza bati, ese abapolisi bagomba kurinda abaturage niyo bahindutse abanzi? Ni hehe abaturage bakwiye gushakira umutekano niba wari ubishinzwe babatera ubwoba? Iyi myitwarire ivugwaho n'abapolisi isanga igihugu gisanzwe gifite ibibazo bikomeye by'umutekano, by'umwihariko murasirazuba bwacyo, aho umutwe w'iterabwoba wa ADF n'uwo Wazalendo bikomeje guteza umutekano muke, ugahitana ubuzima bw'abaturage benshi, ndetse ugasiga ibikomere bikomeje mu mibereho y'abaturage. Mu gihe ibibazo bivugwa i Kinshasa, hari n'amakuru akomeje kuvugwa n'abaturage bamwe bavuga ko mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa n'umutwe wa AFC M23 ibikorwa nk'ibi by'ihohoterwa ku baturage byahagaze burundu. Ayo makuru bamwe bayafata nk'ikimenyetso cy'itandukaniro mu miyoborere y'umutekano, mu gihe abandi bayabona nk'uburyo bwo gukwirakwiza ibitekerezo by'inyungu za politike. Ibibazo by'ihohoterwa rikorerwa abaturage n'inzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si bishya. Mu myaka myinshi ishize, igihugu cyagiye kigaragaramo ibibazo by'imiyoborere idahwitse, ruswa n'icarubozo byagiye bigira ingaruka ku cyizere abaturage bafitiye inzego zibayobora. Ubukene bukabije, imishahara mito y'abapolisi n'ihangwa rike ry'amahame y'imiyoborere myiza, byose bigira uruhare mu gutuma bamwe mu bashinzwe umutekano barenga ku nshingano zabo, bagahohotera abo bagomba kurinda. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, abaturage bakomeje gusaba kubahiriza uburenganzira bwabo, kugenzurwa kurenganurwa kw'abahohotewe, gushyiraho ingamba zikomeye zo guhana abakoze ayo makosa, kuvugurura inzego z'umutekano kugira ngo zikorere mu mucyo no mu nyungu z'abaturage.
Iki kibazo cyohoterwa cyongeye kugaragaza icyuho gikomeye kiri hagati y'abaturage n'inzego zibashinzwe. Mu gihe iki gihugu gihanganye n'ibibazo by'umutekano bishingiye ku mitwe yitwaje intwaro n'imiyoborere itajyanye n'igihe, ibikorwa nk'ibi birushaho gukomeretsa icyizere cy'abaturage. Ikibazo gikomeje kubazwa na benshi ni iki: ese ibi bizakomeza kugeza ryari? Abaturage bakeneye kandi bakwiye guhabwa agaciro. Ibi byari muri Kongo Kinshasa, aho abaturage batumva impamvu ki abashinzwe umutekano bakabarengera aribo babatoteza bya buri kanya, kandi bakababona ko ubuyobozi cyangwa se inzego za leta zitabifatira ingamba. Tujye muri banki y'isi, aho yafatiye ibihano PWC n'amashami yayo mu Rwanda na Kenya. Banki y'isi yatangaje ko yafatiye ikigo cya PWC Associates n'amashami yacyo ari mu bihugu birimo u Rwanda igihano cy'amezi 21 nyuma yo gusanga yarakoze amanyanga kugira ngo gihabwe isoko mu mushinga wo kugeza umuriro w'amashanyarazi muri Kenya. Ethiopia na Kenya byagiranye amasezerano yo gufatanya mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi binyuze mu mushinga wa EEHP, East Electricity Highway Project, ufite agaciro ka miliyari 1,26 y'amadolari. Ibihugu byombi byumvikanye ko kugira ngo amashanyarazi yambuke umupaka bizubaka umuyoboro w'ibirometero 1,145 uva ku rugomero muri Wolaita Sodo muri Ethiopia ugera kuri sitasiyo ya Suswa muri Kenya. Banki y'Afrika itsura abajyambere BAD yatanze inguzanyo ya miliyoni 338 z'amadolari muri uyu mushinga. Banki y'Isi yo itanga miliyoni 684 z'amadolari mu cyiciro cya mbere cyawo, arimo miliyoni 441 y'amadolari yahaye Kenya. Ku wa 18 Werurwe, Banki y'Isi yatangaje ko abayobozi bafite uruhare muri uyu mushinga bahaye PWC Associate ikorera mu birwa bya Maurice, PWC Kenya na PWC Rwanda amakuru y'ibanga kugira ngo afashe ibigo kubona isoko ry'ubujyanama mu mikoreshereze y'imari muri 2019. Banki y'Isi yagaragaje ko PWC Associate yashatse ko ikigo cya Ethiopian gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi cyayihe isoko ry'ubujyanama mu mikoreshereze iboneye y'umutungo n'isuzuma ryayo muri uyu mushinga binyuze mu nzira zitemewe. Yasobanuye ko irindi kosa PWC Associate yakoze ari uko mu ibahirizwa ry'amasezerano na mbere yaryo yatanze amakuru atariyo ku nzobere z'ingenzi zayo, ku mpamyabushobozi zifite, kuri stati y'akazi zifite, ntitange amakuru yose ku bakorana nayo bidahoraho. Ishimangira ko ibi binyuranye n'amabwiriza yashyizeho. Banki y'Isi yatangaje ko kubera aya makosa PWC Associate n'amashami yayo ari mu Rwanda na Kenya bitemerewe kugira uruhare mu mishinga itera inkunga mu gihe cy'amezi 21. Amezi rero birumvikana ko ibihano byamaze kugezwa kuri ibihugu byombi, u Rwanda ndetse na Kenya, nkuko tumaze kubabwira. Ibi nabyo bikaba bijyanye nuko hagaragaye nyine uko iryo kosa ryo kudatanga imirondoro ikwiye bijyanye na stati y'ibyo bari bategerejweho. Munyemere tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vice Perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeguye. Kuki yeguye? Byatewe n'iki? Senateri Modeste Bahati Lukwebo yeguye ku mwanya yarafite umuyobozi wa kabiri wungirije wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kije mu gihe hari umwuka mubi wa politike uterwa n'inyandiko y'amakimbirane petition
yari yamusabiye kwegura yashyikirijwe urwego rukuru rw'inteko ishinga amategeko. Kwegura kwe gufunguye inzira yo gushyiraho undi muyobozi wa kabiri wungirije wa Sena mu minsi iri imbere. Ibi ni byabereye Kongo Kinshasa, aho harimo ubwumvikane muke birumvikana muri Sena no mu badepite birumvikana. Ibi nabyo by'ubwumvikane buke reka tubifatanye n'uburwayi bufitanye isano n'umutwe w'Isilamu bishe Abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu birombe byo muri Ituri. Abarwanyi bafitanye isano n'umutwe wa kinyamaswa wa leta ya Kisilamu AIC batangaje ko aribo bagabye igitero cyagabwe ku bakozi b'ikigo cy'Abashinwa gikora ubucukuzi bw'izahabu ndetse no ku basirikare bo muri Kongo Kinshasa bari bashinzwe umutekano wabo mu ntara ya Ituri. Nk'uko bigaragara mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, abo bagabye igitero bivugwa ko bafashe intwaro nyinshi ziremereye bari bambuye ingabo za leta, banatwika imodoka hamwe n'ibikoresho by'icyo kigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibintu byabereye muri Ituri, birumvikana ko umutekano ukomeje kuba muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba biteye impungenge muri aka gace ka Ituri, nk'uko dusanzwe tubitangaza ntabwo naho horohewe ku rwego rw'umutekano. Amakuru yacu yakomereza aho ibihugu by'Abarabu byasohoye itangazo bihuriyeho byamagana ibitero nkana bya Iran. Ibihugu by'Abarabu byasohoye itangazo bihuriyeho bisubiza ku bitero bya Iran nyuma y'inama ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabereye i Riyadh muri Arabia Saudite ku wa gatatu, aho bamaganye kandi n'ubushotoranyi bwa Israeli. Mu ijoro ryakeye muri iki gitondo ibyo bihugu byombi byakomeje kuraswaho na Iran. Nka Arabia Saudite yatangaje ko ari ryo joro yarashweho cyane kurusha ayandi, ivuga ko yahanuye drone 17 na misile balistike ziraswa kure, ebyiri hejuru ya Riyadh no mu burasirazuba bw'iki gihugu. Qatar, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Kuwait nabyo byatangaje uko byakomeje guhangana n'ibitero bya drone na misile za Iran mu ijoro ryo muri iki gitondo. Ibyo byamaganye. Mu kurasa aba baturanyi bayo, Iran ivuga ko irimo gusubiza ibitero bya Israel na Amerika ku bigo by'ingabo za Amerika n'ibikorwa byazo muri ibyo bihugu. Intumwa z'ibihugu birimo Bahrain na Kuwait, Liban, Qatar, Arabia Saudite n'ibindi nibo bahuriye mu nama i Riyadh. Itangazo ryabo ryamaganye ibitero byigira nkana, bavuga ko byibasira ahantu hatuwe, ibikorwa remezo by'abasivile n'ibigo by'abadiplomate. Bavuga ko ibi bidashobora guhabwa impamvu iyo ari yo yose. Bashimangiye kandi uburenganzira bwo kwirengera bashingiye ku ngingo ya 51 ya ONU. Itangazo ryabo risaba Iran guhagarika aka kanya ibitero no kubahiriza itegeko ihame mpuzamahanga ryo guturana neza, hamwe no kureka ingamba zo gutera ubwoba zigamije gufunga umuhora wa Hormuz. Aba baminisitiri bamaganye kandi ubushotoranyi n'ibitero bya Israeli kuri Libani, nicyo bise imihate yo gufata ubutaka mu karere bashinja Israel. Shuti bakunzi bacu b'Ishami TV, amakuru yacu nahangaha tuyashoreje, ariko munyemerere mbibutse tugaruke ku ngingo z'ingenzi zaranze amakuru yacu. Twabwiye ko Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikanye gufata ingamba zifatika mu burasirazuba, amasezerano y'amahoro byasinye Washington DC muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka ushize. Ibi byarakozwe, ariko bongeye nanone kongera kwicarana kugira ngo habe kubahiriza amasezerano mu buryo bufatika. Bigaragara ko ari uko bitubahirizwe mu buryo
budafatika nk'uko byagiye bigaruka kuko haba uruhande rwa Kinshasa rwasenye FDLR, u Rwanda narwo rukavuga ko rutavana ingamba z'ubwirinzi kubera iyi FDLR ishijwe na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Murumva ko rero habayeho kwicarana kugira ngo bakorane amasezerano mu buryo bufatika no kubahiriza aya masezerano y'agahenge no gushyira mu bikorwa aya masezerano. Nyuma yo kwicarana noneho hari ibyo u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye nyuma yo kongera guhurira Washington. Ibi twababwiye mu makuru yacu ibyo bumvikanye uko intumwa z'u Rwanda na Republika ya Demokarasi zimaze ko zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro Washington. Nyuma yo kongera guhurira Washington muri Leta Zunze za Amerika, ibi twababwiye nuko byagenze kandi bikaba bibaye nyuma yuko ingabo kuru b'ingabo z'u Rwanda bamwe muri bo bafatiwe ibihano na Leta Zunze za Amerika. None twabwiye ihohoterwa rikomeje kubera Kinshasa rikorerwa abaturage kandi bikozwe n'abashinzwe umutekano w'abapolisi ndetse na Leta ya Kinshasa irebera. Ibi nabyo twababwiye mu makuru yacu. Makuru yacu twababwiye ko banki y'isi yatangaje ko yafatiye ikigo cya PwC Associate n'amashami yacyo ari mu bihugu birimo u Rwanda igihano cy'amezi 21 nyuma yo gusanga yarakoze amanyanga kugira ngo gihabwe isoko mu mushinga wo kugeza umuriro w'amashanyarazi muri Kenya. Bitwe babwiye makuru yacu uko byagenze nuko byagaragaye ko hari abahawe imyirondoro itariyo. Ibi twababwiye makuru yacu. Nanone makuru yacu twababwiye uko ibihugu by'Abarabu byasohoye itangazo bihuriyeho byamagana ibitero nkana bya Iran. Murabizi ko twaje tubatangariza ko Iran yashowe intambara na Amerika na Israeli, ariko noneho Iran igasubiza Amerika mu bihugu bifitanye ubushuti na Amerika, aho yagiye yibasira cyane ibikorwa bya Amerika n'ibigo bya Amerika ndetse na za ambasade za Amerika ziri muri ibihugu. Abaruno basohoye itangazo ati murakabije Iran, murekeraho ibyo mukora byibasira abaturage na hatuwe. Rero ibyo byamaganwe n'ubumwe bw'Abarabu n'ibihugu by'Abarabu. Twababwiye ko makuru yacu twabwiye ko Pentagon yasabye izindi miliyari amagana z'amadolari yo gushyira mu bikorwa intambara. Iyi Pentagon rero ingabo za Amerika yasabye White House kwemeza inyongera ya miliyari 200 z'amadolari no gushyira mu ntambara muri Iran nk'uko bivugwa na Washington Post, gusa ko bigomba kubanza guca mu nteko ishinga amategeko. Ibi twababwiye nuko bimeze mu kuboza ko mu kwa 12 ko iyi nteko ya Amerika yemeje agahigo records ka miliyari 90 miliyari 900 z'amadolari y'ingengo y'imari igenewe igisirikare muri uyu mwaka. Ariko President Donald Trump yakomeje gusaba ayandi. Yitwe babwiye aho yavugaga ko iyo mari igomba kugera kuri triliyari 1.5 by'amadolari muri 2027 kugira ngo ikemure ibyo yise ibihe bigoye kandi biteye inkeke. Nitwe babwiye aho iyo ngingo y'imari yifuza niyo gufasha Amerika kubaka igisirikare cy'inzozi kizakomeza gutuma icyo gihugu gitekana nk'uko Trump yabivuze muri Mutarama mu kwezi kwa mbere. Kugeza ubu iki giciro cy'intambara Amerika imaze gutanga ntabwo kiratangazwa ku mugaragaro. Ibi twababwiye aho amakuru atangwa n'ibiro ntaramakuru binyuranye avuga ko Amerika yakoresheje hejuru ya miliyari 11 z'amadolari mu minsi ya mbere y'ibitero byayo kuri Iran. Amakuru akazavuga ko Pentagon imaze kohereza ubusabe bwinshi bw'indi mari muri ibi byumweru bibiri bishize. Washington Post ivuga ko ubu busabe bushya bwa miliyari 200 z'amadolari bushobora gutera impaka zikaze za politike mu nteko. Pentagon na White House banze kugira icyo bavuga ku busabe bw'ibitangazamakuru kuri iyi nkuru. Bitwe babwiye nanone dushoje tubibagarukiraho kugira ngo byongere byumvikane neza aho Pentagon yasabye aya mafaranga nk'uko tubibabwiye. Mbashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru yo kuri Gicamunsi. Mwagize neza kubana natwe, dukomeza kubasaba inkunga yanyu yo gukora subscribe, like ndetse na commentaire mu biganiro byacu n'amakuru yacu atandukanye tugenda tubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza n'amakuru mwagejejweho ndetse mutangajwe nanjye Clement Bagemaye.